بناوی خود مزن و دلوان رزاران صلاف و رحمت خود السرنگو بن هر جهه که هین گهداریامت کن خوشحال و بختوارین خلک کادی امو هین ادگل بانخاص اندازیار به هزار درویش گشتین ایک وکی دیار ادخالک و بریدا ما بحث بجین درجدان بزنجیرات صفات و روشت بانخازی ما بحث بیا و روحانیت داکر الوان بابتید که ما بحث کردی ما بحث نیکرنا و سوز و پیمانا کر هر دسان هست کرن ابچاف دیری خود تعالی و لید پیچینه و خوصزادان السر که ماسیان و ما بحث هندش کرد که خبات و تکشان ادگر نفسی طایبتی ادبین افتوارت هنی ما جرادی بحث کن خود حس کردن ادبی خلکی داد هینت بابت طایبتی بشین روشتان داد چند روشتک ما دست نشان کرده الوانا رازگویی و امانت بارزی و نرمونیانی و رحصوفیکی و مردینی خود حس کردن افان تاورا و فان روشتا ددوی خلکی دو گنگشیل سر کن سیده بازد ام خیرات ناتد کن ام هر بجین ویبسیاری دست بیب کن ام بجین یا گرنگ هر بسلمانک یا هر تاکک یا رازگو بیتن بس بوچی بارا پتر بیتن بانخاز الهمیا پتر یا رازگو بیتن طایبتید گاندنا پیاما بجين بانغوازي و بيوم خدي ده. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خود اشترازي بيت وبشرهم بفيدر فتي إن شاء الله طبيعي وقت أما جا بيكير كما خلق السيال روشتين بانك خازي أولي ما بحثي روشتين عقيدة وبيرو باور وكر يودوي خلق دوي روشتين روحاني بجاري بحثي روشتين أخلاقي أبد كو كريارينا كو تأكلو أما جا بيكير كو رازقوية چونك براستي هر کس ایماندار و باوردار طایبتی هم بشین پیامدار بیتونو و کسک بیتی چاک خواست بیتونو پیام اسلام بیهینیتن زورا گرینگه اف کسی هنه که هندک روشتن کریاری نکبن دبشت کاریگری خو الدورو بری خوب کرد چون راستی خلکک دی برکتا کریار و روشتن وان کسا اوی بانک هلدریه بوان کن و ریکا راستی آیا اوه چند پیگیرن آیا وقت بجنه عالم رازدگو بن آیا اوه چند رازدگونه آن وقت بجنه گل عالم سر دریا هنگا جان بیتو باج بیت آیا اوه چند سرخود جبه جید کن آن وقت بجنه گل جیران خوی باج به آن دای بابت خو آنش هم بجنه خیر در ببو کمالگه خو آیا اوه چند خیر درن و جا راستی پیتویا هم بجنه کسی بانخواست چاف لیکر بیت قدوه بیتن بو دوروبر خو کمالگه خو داب شیتن یک کاریگر بیتن و حق وی پیام بدت او پیام او حل گیرید جایی که الوا رازگویی که راستی ام بیجن رازگویی که سل وکی گوتل سر همی روشت دایا چونکه او ثقه باوری درست کتن و کاریگریه و ام بیجن فقیه دلسوزیه فقیه دلسوزیه که انسان دلسوز بید دی رازگو بیتن یعنی دلسوز بید بخودت تعالی برند خودت تعالی گوت که ما شوی که گشتی وقت أما جا بيكر يقول هر باوردارك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يعني ساكي خد تعالى قد التقوى خديب كان إنكل نشان التقوى إنسان رازقو بيد قد قال رازقو دابن يعني كنا رازقو سيد الفيرا وتر رازقو چند مروفه كان چند كسا كان آن بيجين كمالا كان آن جماعته كان آن بيجين أو كسن أبدكو يترازقو بن درود خلق كنا كان وكي بيغمبري ما صلى الله عليه بن بری پیغمبریش اکل صفت توی بری وحی بو بتخواره رازگوی بی و جا برهند وقتی رازگوی وقتی وحی هات بیا ریگر الهنده کو افت گومان پیغمبری برسول الله کسر من حاشا دوتی دروهینه آن شاعره آن کذابه آن ساحره آن یدینه حاشا افخرد گودنه هنگی افت عقلمند گوته نخیروانیه چی که مانه دیوی پیر بین گوته کسا که امانت پارز و رازگو و جا لیره دو گلک مهمه اف راستیه یا گریده باوریه و اگر باوریا مروی یا بهز بید آخفتنت مروی و کریارت مروی دیت راست و درست بن یا پیک و گریده بود چنکیز بسیار پیغمبری ها تکرن صلوات خود سر بن گوتی آیا مروی باوردار دیبیتا چید بین مروی باوردار بید و کسا که ترسنوک بید پیغمبر صلوات خود سر گوتی بله گوتی آیا رسول الله گوتی چید بید باوردار بید و یه بخیلیش بید گوتی بله یه های باوردار و یه بخیله گوتی پا آیا دی چه بید مروف باوردار بید و دروهین بیتن و دروب کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم گوتی نخیر یعنی بخیلی مجال داره و ترسمیه گل ایمان کو کم ببید بلا مجال نداره دروه کل گل باوریه دل مروفی دا کم ببیتن ایدن
برند پیغمبری صلی الله علیه و سر بن دانا درو کرن آن کسی دروهین دانا ایکل نشانه درویه آن نفاقه برند ود گرنوا بجن الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمة خدا لبيت وقتش تو كتشكا الشو البو بغدا دو علمي ورجريد بيج دو كوي 400 درهم دانا بي حتى عند قطع الطريق هون الريك دا وقت الريك لي جرت قلت كابينة چند پاره وينا پاره خوبي نداري قلت من 400 درهم دوي اهو بار نكر كو 400 درهم دوي شو قلت تا بچكا 400 درهم قلت درو قال كي والله فتش كر فعلا 400 درهم قلت باشه تبو درود جمع نكر در راستی قلت والله دوی کامن واسطه المکری از دروی نکم قلت بخود مادام تو هنده پیگیری آمر دوی که خو او درود تنکر قلت تتعفو که اینو پاریوش دوی وجا اف شيخ عبد القادر الجيلاني رحمة الله تولي هات وكي بانك خازي مازن ابو الحسن ندوي هندي كتاب خود رجال الفكر والدعوة في الاسلام بحثي وان ظلامات كانت بيرمندو بانك خازي اسلامي دا هيك الوا بحثي اف زاناي الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني كان يحضر مجلسه نحو 70,000 بيت المجلس سوي حفته هزار كاس آمادت نگوه خود دا وعظ نصيحتي تيو أسلم على يديه بيجتن سردستي چند كاس مسلمان بين بيجتن زهاتر 5,000 جو فلا سردستي بسلمان بين يعني تو وقتی دا و بيجتن زهاتر 100,000 كاسا هفت گناهکار هفت نه پیگیری بسلامی بخود بخود توبه کرو پیگیری خود را گانده بسلامی بر هنده امام بخاری ود گرته و بيجتن وقت هرقلوی بسیار ابو سفیانی کرد ابو سفیان چونک ملک رومه وقت پیغمبر صلی الله علیه و سلم تازه چند سالک بیا پیغمبر بسیار لیکرن هرقلوی گوتی ابو سفیان گوتی آیا بری محمد صلی الله علیه و سلم بیشتر از پیغمبرم هنگو چجارا درو لیدیتن هنگو تی همایت کرد درویه گوتی نخیر گوتی اصلا نگمه گوتی اوه کسا که رازگو بی بری بیتا پیغمبر ایدن گوتی او راز بجید پیغمبره هرقلو مروه که تگشتی بی ملیک بی قلت مادام اوی درود قال هنگو نکرینه بری بیتا پیغمبر قلت معقول نیه قلت حاشا نکد درود قال خود بکد یک چل سالات جانا خود دراوی نکد پشتینگی بجین تهمتی تندی ببخشن یا معقول نیه قلت معقول نیه قلت او درود قال ها مخلوق نکد درود قال خالقی بکد يعني شو او نشيت خالقی حاشا دروش کس نشید بس يعني مادام قال هنگو راستگوه قلت يعني پیام خود رازگاه که کسی که پیامدار و پیغمبر خود تعالی بله سيد دست خوش من او بحث الشيخ عبد القادر الجيلاني كير احتمال هر نهینیا بجنوی بر همه مزنش اخلاص و رازگویی گاندنا پیام دابیتن بله سيدان بحث امانت پاریزی کن هم بجن امانت پاریزی چه يعني پراسنا امانت السر چه طبعا امانت پاریزی که بجن اوش ایکل روشت کریاریه بانک خازا بله و روشته که برزه و بیت چاف لیگر و کی چون بحث پیغمبری صلی الله علیه و سلم چون راستگو بی یا امانت پاریزی بیت همان دم دا اول انجام چیه امانت پاریزیه انجام پرورده که پیشکفتیه و یا راست و درسته و نشان اصله که سخیه و نشان معدنه که جوان و ریک و پیکه بله کسی امانت پاریز معنی خودان معدنه معنی يعني خلاف خيانة الأمانة نوكت كالبرنبري خو وجا أف أمانته بتفيا إنسان الداعي بتر هر كساكي يبيجير بيت كساكي أمانة باريس بيت دا فعلا بشتن هم بيجن باوريا دورو بريخو ورجريتن وفعلا خدت عالش كساك بيتن خد اللي راضي بيت وجا أف أمانته طبعا أمانة مالية أمانة أخفنية وأمانة جهاندنية أمانة مالي إك مالي خود دانتني كيكي أمانة أخفنش إك أخفنا كبكتن يا نهيني بيت ما بينه دو كسا بيتن ما بينه إيكي دي بيتن أختي قلت أمانة بيت لازم أخفنه ونجرته بخود بشرك ونجرته وكفجر ما معناه وي خيانة كر في أخفنه في كسي هر وقت أمانة جهاندني دا أمانة جهاندني دا جلك مهمة إنسان الداعي يعني خلاف نبيجيت وبيجيت او خدي قلتي پیغمبر ربي صلى الله عليه وسلم بله صلى الله عليه وسلم برند انسان بانخواز بتويا يزانا بيت احكام اسلامي وشريعه اسلامي وايات القران وفرمود پیغمبر صلى الله عليه وسلم وشريعه اسلام داب جهيني تنشك او وقت طاغوي نكوناغوي بله چناب انسان نكو باغوي چكي حاشا هيك عندك تجدوت وانا بين خدت تعالى نقول پیغمبر نقول صلى الله عليه وسلم ان مخالفه عندك احكام بين قد يكون احكار بين ها ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وهو يدعو إلى الإسلام كسا كي كسي ظالم ترنيا
هاشا دروب كد بيشتا خدي پیغمبری هو گود و خدي پیغمبر وانا گود بيت هاش يعني اذا ليرة اف امانته وكي خد الله قلت ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ان لا ايمان وكي پیغمبر بي صلى الله عليه وسلم لا ايمان لمن لا امانه له او كسي باوريني اوكو امانت پارز نبيتن وكي امام احمد وات کرده برهنده راستي يا بيتفي سيدو تبحث عفوا سيدو من طرق قرتش بس بيش ما تبحث نكر كو بيجين جهندنو بيوم يدوكو امانت اف بيوم هني بجهينيتن هندك بيجين بنخوز هاي مس جورك هاي هزران ديت كد بيشتا اجاز مثلا افي جهندنو هني امانت بجهينم بيت برجان ديت من الدنيا تيك بچن ويا اف چندو هني يا درسته بنخوز هني فيزراني بكتن جهندنو طبعا او كسي خدونت بنخوز اولا تبيول كسي نترسيت غير خدت الله لا يخافون في الله لومة لائم ويخشون ولا يخشون الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله انا هي ترسي يا ديكاش رزق دست خدي دو ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين يجليره دو بيتبي افكاس بانك خاص بيوم دار بدرسته هي بيوم اسلامي وكي خوب جهيني وبو عالمش بيان كتن صح كي او چنو بيتندك تشتو بيجي تندك وشيريد مثلا رستكي بيجت او رستو درسته ويا بس رستكو ديش هاي او تزونيت هاي بس بعالمنا بيجيت هنجي افدي بيتا خيانة الامانات جهاندنا بيوم اسلامي ودي بيتا كتمانا زانستي كتمانا حقيقية برهندي امام طبراني فدقرت ابن عباسي رضي الله عنه بيجت بيغمبر صلى الله عليه وسلم قلت تناصحوا في العلم قلت بو علمي تشيار بنكو علم تشهيا بدرسته هي خرب جهينا تناصحوا في العلم فإن خيانة أحدكم في علمه أشد من خيانته في ماله بتهركسك خيانة العلم خوب كات أو علم فين نجهينيت أنش بغلط جهينيت أن هندك بجهينيت هندك نجهينيت هندك فشريت بجدن خيانة خيانة مصدر الخيانة مالي وإن الله مسائلكم وخد تعالى بجدن بسيار الهنجوكات رجع قيامته سر خيانة برهنده أبو هريرة بيجت بيغمبري صلى الله عليه وسلم حديثة كوديدو صلى الله عليه وسلم قلت أركسك بسيارك الإيكي بيتا كرن وعلمك بجهين تهندك وان بسيار اللي بكان أو علمي فاشيريت بيجت رجع قيامته خدت تعالى دي في الأجري وركت أجري وركتن بر خيانتك وعلم درستي نجا يعني اف بيجين علمات شو علمك ديني بيت يون علمك دي بيتن دنيوي بس مفبخش بتبو كمال جاي بل تأكيد يعني بيجين همي هر جورة زانستك تيجي وقت ما قلت الزانست وحقته الزانستي وهاد بتا إثبات كران أفي الزانستي خيرا كمال جاوتي دا بله أفعل ما خد تعالى دا ببشري دا بخو جهتي ودا جبا جيبك دا مفايلة بينيت وجه هر كساكي في علم بشريت علم الدنيا بيت أني خرابي بيتن دي جناح كار بيتن وبطيباتي أجر علم الديني بيتن علم الديني بتشكله نابت بتا بشرتن بل سيدان بين السر توردي بابت نرمونيونية كو بيجين صفاتك جوانا وأخلاقك بلندا نرمونيوني بس قال أجراد بينين بعضا بيجين بون خوزك هاي احتمال خلق قليو هنديت كاتن كو يه تندت رفتارت خدا يان سر دريا خدا يان نرمونيوني آیا اف چند هانی کریگه دیل سر بون خوزید کات یان اف پیامو کو بون خوزی هیب گهینیتن بو سر بيجين كمال گهی بله طبعا خاله که نرمونیانی اویا کو انسان بانخواز وقت تورب بیتن پشیتن سیطره سر توربونو خوب کد و نه انت داره اوه یک رخه وقت تورب بیت رخه دی وقت دورو بریوی کسو کاری توی خزمه توی مقاطعی بکن سردانوی نکن او چیز سردانو کد و نرمونیانیت پیواندیت کمالاتی دا گل خزما ایکی دی که مثلا ضرر گهانده کروی بالمقابل چاکی گهانده هذا نرمونيون زور بزحمة هذا معناه إنسانك دل نرمة وإنسانك كريارية أتروش تدخده والكاظمين الغيظ أو كرب خبز شيرن والعافين عن الناس على معفود كان والله يحب المحسنين يعني قال هندرات شوكيش قال واد كان أبيك الزرارة كان بيته ليرة دا إنسان ضعيف في چنده بود شيء پیغمبری صلى الله عليه وسلم قدوة أو كاسي وقت أموجه بكر أجر يرغبي وتند بي كاريجري خنا بيت سر دور بري خو بلا خوب دانید پیام دارو بانک خازو یان کسک بید ام بیجین پایک بید مسئولیتک بید الجهه که اوه هنه خلق دل دورو بریوی ورفید ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك
خدا تعالی گفته پیغمبری صلی الله علیه و سلم گفته اگر توی آخفتن رق بای هشک بوی های هشک بای و دل رق بایا عالم دل دورو بریتا وروید معناه یا پیغمبری خودت توی واطفنی فعفو عنهم تو دورو بری خو عفو که و استغفر لهم استغفارش بکشه و شاورهم فی الامر مشورش به صفت رئیسی گفتن پیغمبری صلی الله علیه و سلم سند را پیغمبری نرمونیان بی اجا راستی هكر كسك ام بيجن ريفا بركة اون بربرسكي حزبية اون حكومية اون هر جهة كي لبيد النوبي في بربرسيارات يا خو وطف كار بينت كأنه معوية مازنا او السر كرسي نوهي تاخواري وحتى قصد اللي رب يعني وتصور بكات انه جت عملك الرخقة العالمي بكات انسان الدعي نخير انسان الدعي ده خدان كسك السعودال ناف كمالجي خدا وكي وادي جيتن يعني دو پیام خوب درستی بگهینید اون تکلیاب کرد نه خوب بینید ماستر الوا آنی بدعی بید آنی دل رق بید ابی هنی قدرت الله توفیق و اینات برنده حتی بحث ابو بکر الصدیق كان رضي الله عنه اللي بید بجیتن كبد قلت مصطحب بن اثاث باردانه حیوانه کفالتوید کرد و عائلوید کرد بجیتن وقتی حادثه الافک چی بی اف مستحیش آخفتن قلت ندای که ما مسلمان عایشه و یعنی کفتت قلوان منافقه دا آخفتن خدا اینا هنگی ابو بکر الصدیق گفت از پارا دل قطع کم و کفالت نادای مادم او کفتت گلوا دو در حقی که چامن دو خزانه پیغمبری صلی الله علیه و سلم با اخنات بجیتن حادثه الافک بجیتن هنگی آیات ها تخوره رب العالمین چه گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا یأتلی اولو الفضل والسعه ایؤتوا اولي القربى والیتامى والمساکین ها و تعالی گفتی بلا اوی که حطانو که پارا دون فقیر و حجار و یتیما بلا بردوام بن ها صحکه خدت تعالى في كلمات قال كريم بلا في سبيل يعني حتى المهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا او بلا برنبري عفو كان وي اخ من مازن قوتن در حق عايشه ده بس خدت تعالى قلت وليعفوا وليصفحوا قلت ما هنقول نبيتن خدت تعالى بنقول غافرين بربي الا تحبون ان يغفر الله لكم اجا قال اجا روستي كسا كاي بنخوزه احتمالا نوتشي بيت بنخوز العلماء كي سلكت او مثلا دير بيخيد ويا او احتمال هند جرا شكايت اللي كان جرا ازعاجي بوشي كان بس او تفيا تعاملك طبيعي قال كده پیام الهندي ماسترا بله سيد الفير عندك بنخوزي هاي مثلا دي مسائل که یان بابت که دی گهینیتن دی پشکی براقی گهینیتن دی بیجت اوه خود پیغمبر هود بیجن خلاص اوه يعني دين هود بیجتن چه مجال تدانینه چه جهنمی چه بهشت يعني كيف بچهره بس اوه دینه يعني بشوی که بشین یهش کو رقت گهینن آیا دین و چند هنی المت خوزیتن آن طیبت البانک خوزید کو پشکاتی پیامی بگهینید الطبيعة بوابتها إن شاء الله تخلكت بدك عن الماضي هنا صار كنت شوا تودي بهوامي جهيني دور بلا وجو إكلو أبايا وما على الرسول إلا البلاغ المبين تفيا بهوامي زور واضحي بجهيني بس هما عندك آيات وحديثة بيجيت وهذه آيات وحديثة بيجيت ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة بس قال آيات وحديثة كموعظة دي حكمش بكورينيد كانجي دي بيجيت شو وقت دي بيجيت شو دي بو بيان كات شو نمونه دي بو إنيد شو دي تأثير البرامبري خو كات برامبري شوي كي بيجي نرمونياني نرمونياني واقعي ودل بيفابون بيتن مثلا كي جناكور بيتن نك أنما حاجات بيجيتن والله من قهون ده خلقي يقول ندا ودي هرن إن شاء الله حوش جهنمي بن ناخذينا كات مثلا نا بتفيا مروف بنخاص يه قلبي نرماتي يدلوفون بيتن يعني كيف دورو بري خو بيتن دابشيتن بپیامه دلسوز بید چوا او تگشتی او زانی او سر حقی حل بیا بتویا باطم نرمی بگین داخل که دورو بریش گیت وی راستی و حقیه بله سیدان بین السر بابت بجین روح صفیکی آن تواضعی تتاگوتن کو همی تشتون دو تیبتی همی نعمتون دو حسادت یا هی بس بجین بابت تواضعی دو حسادت نیا چونکی خلق که کسر کتن کو تواضع بجین خود کم دانانه یان لاوازیه چند تا گرین که بشین تواضع الدبون خوزی بیتون تواضع چیه و آیا یاد بشین یا وقت وقت خلقك تيد جاي لوزية تواضع نخير اكل صفات عبدة الرحماني عباد الرحمن عبدة خدت الله سورة فرقان ده بحث ها وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا اكل صفات وتشاور ريفاتشن هم ظنوا كان تكبر اللي نادن يمشون على الأرض هونا يعني تسفكن سر عردي بارنين سر عالمي بارنين سر مال عالمي سر جواك خو سر ملت خو يعني كسك نينا وان كسانينا يتكو خو مازند كان آخفنت خدا قال همي كسك دعيونين باقبيد لباس خدا وسسر عالم مازند كان اون سعارك باش في خد عالم نعمت قال كريم جو في سعار خو فخفخي بيب كان خد عالم مطلع سر نيات مروي دل مروي
آن منصبك بيت بايك هبيتن وجا خو بين الماستر وتشيتر وباشتر في عالمنا خير. بله پیغمبری مسئله خود سر بن او خارند خار او عائلویت خار قال وات خار قال صحابت خود خار متواضع بی حتی بله. پیغمبر صلی الله علیه و سر بن جاره کی گوته حوالت خو گوته هشیار بن گوته هیبت کمازن بو من ندانن کانما از گوته اذكر جنکه کی ما گوته ها كانت تاكل القديده في مكه گوته اذكر جنکه کی ما گوته گوشت حشکری گوته المکه خور يعني گوشته حشکری معناه مجبور بی حشکری خور بیچنات بی گوشته تارو توزه و کوجیو فقير وهجوري فقير وهجوري قلتي برهنده بوديور كر كأنما راست پیغمبر خودی ما بس ایش مروفك وكينجو خورنا منو و خورنا منو روشنا منو ابخره برهنده بيتي ما مروف دعيش واطب بيد نه يخو متكبر وما ظن بظنيد بيجن انسان متكبر واطب خود بينيد كأنما يلسر تشواكي كشكبر تتعالى بي بس بالمقابل عالمش في كشكات بينن شكيد اوش الديره بله يعني هو تفسرنوكت اظن ليرد الجزاء من جنس العمل. اذا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وجاءت الدماء طبعا صفات الزور إن عباد الرحمن بس أول صفات خدت قالوا بحسكر أبد متواضع يتنرمو وكي قلت تشكينن برند بيني إنسان خو وجا إنسان خوش تكينيتن برند بيني هتكون مالجه ما ده عندك كاس مثلا بنا مالا أو غانا آن بيجين قلت قالوا منصبه كده بس قلت سستر علم ما ظنوكت علمي كيف بيتد هو كسكا يعني خوش تكينيتن افتوضعوا رح سبكيال دف طيباتي بيجين بونخوزي ومروفي بيوم دور بيتا اگرك و خلقك بيجين بتر برافي و بيت و گهداريا اخفنيت بكات بله طبيعي مروفي بونخوز وقت هدفوي او بيتن وقت هدفوي او بيتن كو خدي الخرازي كات بله دي ويكات يخدي الرازي خدت اولش المدفيد ام متواضع بين خوبش كنين يعني هدفوي دنيونيا وش ازخ مازن كموضوع تشت مازن داس خب بينمو اگر تشت الدنياش داس وهات مسؤوليتك ان بايك ان هر تشتك ويش دي بكارين بو رازي من خودت حالا جو برهندي خصوصا عالم مازناك چنك او يبو پیامك تجيد نبو خود جيد نفسه خو قضيك هاي بو قضيك تجيتن بله بو قيامتك تجيد بو بحشتك بو رازي من خودت حالا بو خو نو جيتن كو جو ياخذ في نفسه من بحسكت خصوصا عالم مازن كتو تكبر لنا هذا سحكي مخالفة في نفسه ديك دي فيه شيء أو خده بيعمره قدي صلاة الله عليه وسلم. سيدان بين سر بيجين تواري مردينية كو قال جرو مثلا جوزنده تذكرن مروفي بانخواس يعني پیام دار یا حتی بيجين ملايا جوزنده اللي تذكرن بيجين مروفي مردنينه. اف چند هنه بيجين چند گرنگه طيبتي مروفي پیام دار بيت اگر يه پیچه بوي بيت ام بحثيني نكو پیچه نبيتن بس يه پیچه بوي بيت کسی که مرد بيت قال جواكي طيبتي بيشين تخوبيتي بي روشتك برزة درونيو يبيش كفتيا بمروه داعي وهستك كمالاتيا بله هستك كمالاتيا وقت مرد بي قال هجار وفقير قال دورو بريخو قال جواكي خو ديف شونت خو خدت الله افكار ما قال تكري بيتفيا مرد بي بله واتوه من مال الله الذي اتاكم خدت الله بيجدر مال خودي ده هنقول دنا فقيرة دنا عيال خدت الله فقيرة وجا چه زکات بید چه صدقه بید خواستن لیره هنگی ده سخیاتی دیار بید اگر وقتی کسی که حیوانه پاره که دهات خود تخصیص کد بو صدقه بله وجا اف پاره ریجه بید وجا 200 500 10 که چند دانیتن کتا خیر مثلا شردینه ایلا پاره که زور وردی و زور بید مهم ریجه دانید او زور ورگیرید مثلا که 200 دانه دیبتا زور اوه ونیا آن 5 صد دانه دیبتا مبلغی که باش جا مهم ریجه دانید بونو منا 5 صد بیشتر حیوانه از دیگه ما خیر و فقیر و هجار و هیتیما و حوالت خوب و دورو بری خوب ها دیجتن اوکی شاعر دیجت احسن الى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الانسان الانسان احسانا دیجتن تو چوکید قال خلق بکات تو ددلی و کری ابا بدعی ددلی دورو بری خوب کرد چه چوکیه چه او کسی چوکی قال عالمت کات ابا چه بطبيعة البشرية جبلت القلوب على حب من أحسن إليه دل كيفي كاسيتي متعلق من كاسي شوكي قال برند زين العابدين بن حسين زين العابدين يكون حسين رضي الله عنه الهردو كابيد بيجتن وقت المدينة بيجت هتيم فقير هابين همش وطارياتي يعني فترة دوشيت كيسكا كي دول بيشتاخو كات بفقير بعد كاسي نزداني أفكيا بود بعد ده بتحوشه هتبع بيجتن وقت أمر خدي كرينجي بحسيان
ورا كي ارزقا قطع بفقير وهجر وهتيما وسحكي وقت ششتك وابدي كل بشتوي بروتها ليس كل بشتو خد كان شنو لي قزم لي ردا كو هندي سخيبي وسهند الرش هند اخلاص وبشرتي افخيره ادكر سيدا كاس دمويك بسير أرسطي جنوبي تبكم سر بابت مرديني آيا مرديني تنه مالي دايان بابت مثلا روشتان دا بابت علمي دا كتويرش دا عطاء هبيت بخشين هبيتن بله طبيعي هر نعمتك الله دوبي تمروي بتمروي مرد بيد في نعمته دور بري خل بباش نكد بل واجبات تشتكي بجانتي وجو علمي ويا بيجن اخلاقي ويا بوري ويا يعني خبرويا ازمون ابيت عمر بيتفيا واجب سرو ازمون اخو بو جحيلو بيجن وزوره مهمه افاش عطاء افاش كرامه افاش سخيوتيا بله سيدو دستي تخوش بن بارك الله فيك وجزاك الله خيرا بله رزاران ام في خلقش مجين ما دموهيك بينا تا هندك بابت ديت گرنگ سر بابت صفات و روشتن بانخوازي تخلق کودی دا گهینه ایک بنچاف دیریا خودی دا